Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma uthe usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma ukuthi-ke uyaqala ungena kulo-ke wenze nje okulungile laphana-ke ungixhase ungaphuma icelezelanga-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke lemnyama-ke le khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ezizokulethela zona ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke kuthi ngakuphuthile ezindabeni ezinjengamanje ukuthi ungabucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje-ke la lithi-ke kuthi abaningi-ke laphana-ke okushiwo umlisa-ke veza-ke into ethusayo-ke ngomkhwanazi-ke laphana-ke esho ukuthi-ke wayengalweli abantu kodwa-ke wayezilwela yena. Kodwa angifuni uningi ukuthi mina ukuzwa ngami into nje ndlela-ke ividiyo yakhe lo mlisa-ke uzwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngicela phela mazwile-ke le video nama-comment section kusho uvo lwakho ukuthi wena ucabangani ngalokhu udaba-ke lolu bese wenza okulungile nje ungixhase ungaphuma acindezelanga-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke lemnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha zokulisa nazo ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le video-ke le awuyithokozele. Kahle kahle iqiniso limi kanjena abantu base-South Africa ngoba kwesinye isikhathi sibuye sisaba ukunitshela iqiniso ngoba niyalwa nibuye nithukane nangenhlamba ninamaZulu kakhulu. Kahle kahle umkhwanazi wayengalweli mina ngokuthi avukele umbuso half gabagaba, wayelwela iside lakhe ngoba esebona ukuthi amaKruger aseyamdlala asezomxosha. Wayeseza kunina-ke ezokhuluma uyanazi nothathekile into othi emva lokho dolo lokuphelele umkhwanazi akaza lwele thina, umkhwanazi belwela iside lakhe. Ubona ngani ngeke uvukele umbuso half gabagaba buso uthulwela abantu, mulwela abantu uvukela umbuso nje uthathe ngoba uyabona ukuthi uhlele enyonini. Yena wayevikela umsebenzi wakhe ngoba ebona ukuthi amaKruger asemenzela isikhalambana afuna ukumxosha. Sase siyathatheka thina, ayikho into azosisiza ngayo umkhwanazi. Uyayifanela no EFF no ANC no MK umbhedo nje danko umkhwanazi uyabheka.